بتضايق قوي لما حد كده من الشباب يجي يقول لي انا عملت مشروع مره واثنين وثلاثه وفشلت فشلت فشلت. حضرتك ده ما اسموش فشل، ده اسمه نجاح. اسمه نجاح. حضرتك النهارده لما بتتعلم بتخش ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه وبتبذل مجهود رهيب وبتدفع الوف الجنيهات عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر في الاخر تاخد شهاده تتعلم، اسمها اتعلمت. فانت النهارده لما بتيجي تعمل مشروع وربنا ما يوفقكش فيه، ما اسموش فشل، ده اسمه نجاح. ليه؟ نجاح اللي انت حاولت اساسا اللي انت تعمل حاجه وما كنتش نايم معتمد على بابا وماما والكلام ده. ده اسمه نجاح اللي انت بتحاول بتنول شرف المحاوله. فاوعى تفتكر اللي لما انت بتحاول وربنا ما يوفقكش في حاجه ده اسمه فشل، ده اسمه نجاح. في مره من المرات هتنجح وهتوصل، بس استمر.